Yuti odera longang solusun cing ko kini. Saja timbul virus corona kina tolor kan kalau umale. Galen ha do laku dah. Odela son kojo tak ado kini kina ha. Han ningo kobun tre mo sal. Aduh, gang Denzi. Tino sosok di kuburan soalnya ini lah. Iya Tenzi, kau dia dek aturan pemerintah potong lah nampak ini TV. Yang masalah virus corona tadi Denzi. Ayo, tuh Tenzi. Muka virus corona tuh dia jangan sampai hilang terus nggak koyo. Cuma no yang kono tadi buat tahan copek kan. Tuh mudah-mudahan virus corona aku hilang copek kan. Amin. Hai. Hai kalian ka kobun joden. Dagia kalian micet seorang ka. Wah, lawan sih. Ke kebunnya ada kau jual mana? Yo tempe deh. Ni paling percuma deh. Ada tak ada lah. Gua nunggu si kau je. Yo. Iya tuh yo. Yo. Ya mana. Ha. Saya banyak tak? Masih pasur mah tuh. Ya mah tak. Oh gitu mau kami mah. Bapak ini. Tilu tek di mana? Kau punya saudara jauh lang di mah. Ya ikut di jalan deh. Kau bawa beka calai sampai depan tuh kobunnya. Mak, yo sa, yung ngoyo pa, usi kon Tenzi. Kau suka lintanya sih kau yang balal. Lintay ko padamu eh. Cinta. Ngepel lah. Oh, kau mie deh. Ikut di kobun dan jelah. Yo lo, kebun tak deh, Pe. Hayo tini miang kalau angka yo dah slow we dah nari ya sudah ang. Iya tu lah. Nya, punya kau jangan sih kau dengan tempat nyombong di mana? Biasa lah muncul tahu. Pokok kayo bisitan den obe ka disiko kalian obe ka lah. Lah mau cepet. Siap, mungkin. Pe. Zee, menegang pogang lo macam orang Rangers tuh. Dan pakai ladiang ko. Zee pakai pelopas sawit ko. Nah, menegang pogang wa. Kalau tak nanda sih bakal jadi sobel elok kan seimbang loh kau sama kau dah dia. Yo cai, cak manya. Yo. Nah lah, kau cepet kau sudah kan cepet dia balik ke apa nih kau? Memang orang percaya tu juga. Nah, ini ko. Jangan bodoh Devon. Nah kau jalan sih. Miu pak kau nyala nak borongan kau dah. Ko, yo harus daya. Easy. Yo kalau mirip pak nanti sehat hatinya dah. Zee. Main puang-puang cerita tentara tu mau. Pakai ladiang ko eh. Dah lajang. Kau dah cerita tentara tu macam bukan sendok sih baik. Oke, non sih sendok kah? Kalau nyondok dah sobi ni kan capangnya onde nanya tentara asli ni. Apa sih bikin sendok sampai. Cuma sampai. Ande, godang aceh ko ha. So godang tamilang mah. Sawi ko koce na so godang aceh lo. Yo ya aja, napa sawi gede tindan mo. Ande ode si pone ang iko mah. Mano jojo Ardi jo Ilham tako apa tu ceto kak yo. Ardi! Ilham! Oi! Onde iya tidak main ke tompe apa tu juga ah. Ini perasaan mana? Ardi! Ilham! Ardi! Ilham! Acip lu, etik mau. Gak dia yo anu sondon kok. Nyo tu tia babu ni kalau imbau de ugang dia awan di koto kini dah kalau hilang kayo na ontu de ugang dah. Kalau main sondon, gue kan babu nio tak dingon tri gang kayaknya. Yo kalau main ni main lah, tapi kalau imbau orang kacopek dijawab muah. Iya betul.
ko. Wah, agak nak sondok ni ya. Pak, right. Jolem an nyondok semua dibunyi. Sekarang ada ini. Tapi kan ini tuh. Minum boneka kok cek lamanya. Ini sondok kau gitu. Tuh lihat teh. Zey, mau boneka mon Zey. 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 Zey boneka baru lah boneka mu. Mon Zey. Mana anjing? Paiken. Pai ka mana? Anzi ming boneka kalau mu. Anzi mun. Dadah kok kamu dah kalau mi mah. Dadah. Paiken. 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 Jangan doke-doke. Paiken. Paiken je dah. Si. Tolong si. Coba dua tu situ gak leh. Dah ada nak mau nolong Deyen si ko je dah. Lema nyusan Deyen si ko jorin ya. Lo tak kau main badu ni ko lah memuka aja. Ardai! Ilham! Bagongnya tak kau jalan di situ ni ya. Ilham! Hoi! Mengapo jangan dia? Tolong nanti. Tolong apa? Ardi tak kau mano aja mantap kalian. Tolong nanti. Apa Han? Tolong apa? Awi rin siya na minum. Dah ada yang minum nanya mengapo tiang dia? Ito. Ya Ardi tak kau mano? Ardi. Sinokot ito mate. Pertama tak koyo main sondok-sondok kami kan sudah tuh tak koji dan lagi dan teh sudah jo Ardi di siko mau gang boneka dia sudah tidak ajak dan main boneka dia teh di belakang Ardi dia gang pakai baju putih padusi tapi koton tes CPNS dia tak lo pakai rok hitam dia teh takut dia nengok lah bo Ardi lagi dia boneka dia tak tontu dan kamano dia takut dengan aku dan waktu itu teh ada surat Ardi sejak tu dia lah. Oh, ndek Sandi, tuti nak takut nak nyobu kalian tak orang memang angker je kau boning kau gikete. Tuti nak tolong ada cigak je kau dia masuk ke mai dah. Tu percaya boleh teh. Yo wa, saya ni nak tolong karena dengan cakap mak ada tontu orang mak ada mani pangabu apa tak lay tontu mereka anak kau hilang. Itu ke mana wak cai je. Yo keno nampak antar kau lagi ni bondo tu je. Kah, kun tak kau lagi. Ha, mula wak cai kenji lo. Ilham! Ete! Ilham! Ete! Ilham! Ete! Ilham! Jadi mana nampak yang hilang je tak kau? Daerah, kau teh pas daerah kau nampak nanti kau. Di mana lah je gak yo? Entah lah gak ayo. Hoi, apa orang jawab ulang baca kap seorang dan ya? Ya lu baca kau seorang sen. Lah, yang kini yo. Waktu win jalan kau wak cek ke depan tutung suah gitu jika. Ayo, itu depan dia lah kak. Ayo muah. Zey. Lalai nampak ang tanda-tanda ham. Dia teh.
Longangnya. Di mana lah Ardi diga yo lah ilang lo okor deh so ha man inyo dah. Hilang kok tuh. Ardi hilang. Pokoknya teh hilang. Mak, sirang baik lah. Cuta lay ang ilang si ko kale. So, kok tadi teh. Aduh tuh rah so go binatang di kobun ko tadi nya. Lain sola tak. Nah aduh trida yang kini yo berpencar walela. Angka kanan dan kaki do. Nah ampun lah. Aduh tak tompo gini mu coy dia angka kanan dan kaki do. Mu pai le. Zee. Tete. Nyano tiko dia. Kalau tidak bobok digigit nyamuk. Nina bobok, oh Kak. Nina bobok. Kak, boleh bertanya? Tidak Kak. bobok digigit Kak. nyamuk. Boleh bertanya, Kak? Nanya apa cu? Suruh aku lah yang tadi riga ayo. Onggon seram soalnya sekali kur ningon boh ha. Tapi jangan lah, takut. Tapi lah ini so. Tak soleh juga mereka dah lakam. Astagfirullah, hama ngapo di angham kan yang sobek kena berpencar wak nyerin tak koma. Nak tahu, tu dia jalan naik kan sudah teh. Keadaan lo hilang payah teh deh. Sobo je dah takui ang. Iya, tu sama ni. Yalah, mula wak cek kan jilu. Mah. Zee. 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 Ardai! On Zee. Zee. Yang! Hai, bontir wak lu jadi dua sih kalau nak. Dua sih kalau yo wak tonang ki gawat lu. Kingo. Lai cagonan copetnya tu. Main TikTok apa? Oh, ndek ha. Kalau tangko dek hantu yo, tontui sob amyang. Tapi kalau tangko di payah teh gorengnya. Santai lah masalah aku kita. Suat Ardi dekatnya. Ode soganan tu siko kaden lah. Oh, mua teh godang suak lemyang, sopek wa konyang daripada godang cara dia.
Etek. Oh, etekku. Nggak lah ang lu. Dia bikin cagong mancing Ardi tako dan jangan gunu leh. Ardi ini curang main. Kamu nunjuk nuke sondok kawan. Ibu ada perlu deh kayo. Bawa dek ke tempat sondok deh. Nah, takut deh tangga. Kak, apa yang tako? Mengapa Ardi dia? Nah, ada orang cakap-cakap kadang songgang dan ni. Yang tako, yang ang cakap seorang tako, tiap pun yang tako. Ini nak sotor dah tak Iyo, tapi joleng yang tako lu. Jadi. Kau tetek batang, kau lah. Aku tak ang sobui di siko hilang je tako ha. Nak nengok kau tetek dan tetek cancak. Oh, ndek ang ko dia mbek lamo je ang mah. Tuku cara kau tek. Mula kamai. Ardai! Ardai! Kau tek. Ang sebulatan kutu kulit kena den ko. Imbau je ya. Ardai! Zai, Ardai! Zai. Ardai! 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 Lu je tek. Akan lu tin ya. Ba imbau mah je. Berpintu kan? Ni banyak itu oleh tolong je tengok ang keadaannya ha. Yo, di kau ni. Tek boleh deh. Dekat ceton sini badak lamun sini. Nama lah. Istilahnya. Nuku.